Evo ja vas sve skupa lijepo pozdravljam u ime Kickboxing Saveza Bosne i Hercegovine, u ime upravnog odbora. Kako je krenulo, ovo će biti puno bolje nego prošle godine. Znači, Široki kao domaćin je već vidio spektakle u bodlačkim priredbama, ali Antonio naš očito ima namjeru da nadmaši ovo sve do sada. Ništa, ja vam se zahvaljujem na dolasku, želim vam da sve protekne u redu, fair i korektno borbu. Mihajlo Milaković, 106 kilograma. Odnosno Zlatko Salimović iz kluba Kesić Team, dolazi nam Aleks Kesić, njegov protivnik. kilograma. $74,9. Njegov protivnik iz kluba Spartak Breza, dolazi nam Haris Salčinović. $72,7, Haris Salčinović. $87,6, Dino Lončar. Dolazi nam njegov protivnik, Mladen Vranješ. $84,9, Mladen Vranješ, jedan prvak Europe, svjetski prvak u tajvanskom boksu, Toni Čadipović. $88, iz kluba RSG Banja Luka, dolazi nam Zoran Radić, njegov protivnik. $104,6, Antonio Vasić. $88 kilograma. Iz kluba pobjednika Bijeljina dolazi nam njegov protivnik Kenan Čadić. $83,9, jedan za prvak Hrvatske u K1 kategoriji, Filip Zovko. $81 kilograma, Filip Zovko. Iz kluba Stanojević Team dolazi nam njegov protivnik Dragoljub Stanojević. $76,8, Dragoljub Stanojević.
80,2. Iz kluba Četa Pale dolazi nam Manojlo Đurić, koji između ostalog ima titulu prvaka svijeta u Savateu. 79,1 dolazi nam Petar Drežnjak, koji između ostalog ima titulu svjetskog prvaka u talijanskom boksu. 106 kilograma. Iz kluba Dragojević tim dolazi nam njegov protivnik Dragan Dragojević. 99,3, jedna zajednička.